Ka UDP Mokorwat Circle menta kasi ka Arfantri Kulalangkot kalapun penapai ba bakan yakun be yak election saying dobar thawain ka jalla house nam arjar arfulain po Mokorwat constituency Southwest Kasil district. Ha bakrena ka jelang man skami kinong kitkam bapura jong UDP Mokorwat Circle na kabenta ka samoy trekam arjar arpo hadu arjar arfulai u presiden ka UDP Southwest Kasil district ba Pius Marwen luang baka party ka don kami kurtong na kabenta ban penklan cusu ya ka party bat ka jing trekam jongka hapo Mokorwat constituency namar tang kinong ilam ka party kin omla ban le yai kum taw ni nong ilam ko UDP lokren sai kamat kinong kersan baro ba ka UDP house nam arajar pulai kan yele be ka election na Mokorwat bat udah kerman skamru bakan yo ya ka jingjob dan buram la yo ya ki member ki babiang ngulta menteri ya ko party UDP dengan congratulate ya ki baro ki members but khamta me ya ki nyingu the office bathma jo party UDP congratulations to all of you ingai scam bagani ka building kari ka office joni country kam ka khamba na banta jo ki paiba jo ki time an ai ki ta service ki best nang ba paiba na national jo ki time ki tip o ka party UDP ka don lang rangka ba paiba khamtam ki kup chiliang ki sem chiliang ki bedon ki jing don kam jo party engage campaign ai ka service ko ba ta me nang ba ngin don kinu ki jing sha kun tho ka no na ki paiba dahani ngadon chikitan artis ban pusniu haji de ba kini gespi ko terpang na shukwa ban ong khantam ki member ba dia baro ki pai ba ki don lang ta si ba abangila shim ye kam ba tre kum ki member ban tre na ban ta ki ege kam bangila not ban shim ni de ban not ban kren ye ki shisha namar bunsen ke je ba khamtam shathan jonga rumo ke je ayu ba Kibriu, kibai yung candidate dan yung MLA. Ting kita hodu apro lai prumu kia shong kumne. Tangwe ba upos nga. Uta Ukraine, oh ma kermen boleh kumta. Ande kita kibai pat jangan ki shong silence. Teka silence jo ki kumut pakiru ki long kisio yedei ken. Lega tu ki Ukraine jong uta ba upos ni. Mentang kasngi nilala shisha ban pendep ya artli kikam kiba he lese nomar ngiyo shisha ban pli ya office nomar lengba na next cam lengba ka jingdon jong ka office ka party ka jungi kanang la banyakren ya ki jingdon kam kumno ban penklan ya ka party hamne hapo mau kurwat constituency ti kumju bangilayo sendon ban scam ya kinong kitkam jong katam laisnem bani situru lengba ki jingdon jong kinong kitkam nginsa la ban penklan ya kapati kajungi ha kajingya janti ha kajingya lam ya kapati kamdei kabasuk nganget bau presiden sekretari ban kinong yalam baro kumno ban penklan ya kapati kamdei kabasuk kumno banyaju banyajan bat ki pajba kamdei kabasuk watngi baladon unumi khmat mo ngidon ngadon hantai po ranikor hendrei nyimpat ong bangiru nyila biang nadong sedong bangin dong kam metresu nyap dong kam banyajan bat ki pajba te lengba kajing trei kajong pi lengba kajing pensutiet kajong pi haki kendong haki kenserot habaro lese kisnong kiba hap hapo ka konsumsi kajongpi ting ngi ba bat ndai ketang kajingi bat nak liang iwe rupa yang bala ngila trei ngila sedang benle yakikam na kampa banyajan bat ki pajba te na kaliang kajonga hakre kapor ngasukwa bat kentu ba ngiron kam ya kajing tre kam lang jong baro kinong kit kam rengkat bat kinong kersan jong ka party naman ngisuto haba penklannya ka party kamsyong tanghau presiden kamsyong tanghau sekretari kamsyong tang hakikatu kaningut ngihap banyak tre lang ngihap badon kajingnya ajengmut lang kajingnya syane lang kajingnya sya lang na kaliang ka jungi ka party UDP
pokoknya yang dong apa ini bekah distrik Mokrowat ingin layo memperskemnya kah UDP Mokrowat Circle te hakne kapor bah ina keren syahi kemat bekah circle bah nak yang kejungi ke parti UDP hau news number 1 mo hau ajar pulai te ina long ki balak kre but ndai tam balak kre bah in penyang baik napo Mokrowat konstitusi te juga kapor ngo kwa ben syai apa ya dei bekah RDA mo te du mentah oi ngidang ya trilangi apo kastet andre apa ya dei pat ki konsumsi te ngila ada kebasyai bah ni don hi kejanya berkat bah nak kalian kejungi ini ya baik ki kam apa mo ki konsumsi kila kloi ben kre yo kandidat te kapam ya ka Mokrowat nak kalian kejungi dak kebasyai bah ngila kre bah nak kalian ka parti UDP bangin ya le baik napo ha haunus nam akulah